ये बराबर खटे नाटा ये छिपे आफ्नो जाजो छिसा ज्ञान वेचुना जाजो या छिसा पतिचुना पहुँची तस्कन दुःख पूर्वक नाटा या भौतिक शरीर मरुको दुःख ये वे कई छिपे चुना वे कई तो लोमन की कथा हमको पिचा मुजा छिसा वसा वेचुना तो पिचा मुजा छिछि वे कई परमितो कथा नेवा देदबु सोशल भाषा नेवा जागरण मंच अथे प्रतिभा साहित्यिक परिवार या मुंका गोसले थन जागो वसा विच नोजुल सिमनाथ नोजुल नाडे तो लुमकी कथा नाडे जे सक्षा जगबखो नेपाल भाषा खेले अथवा नेवा देव दथी तकले परिचित ना रासन जो वे कया सपूत को पस जे नेवाते गतिविधि नेवाते छोकठ जक्सन नेवाते छोकठ सेन्टर गाठा हु कठन नालकासन जोपटे जेगो थ्वे लवे चोटे वो सपूत को ख वो सपूत को नेपाल भाषा साहित्य नेपाल भाषा संगीत वा नेपाल भाषा थिथे प्रचार प्रसार या छौ जैनी केन्द्र न जचुन चुन थिस अनुभूति आञ्चना ओमे नाटाया लोमन्टी छि थाना थौ थुक्ता श्रद्धापूर्वक छि नाचना थौ या थो विचार मुझे त छि स न्याक छे छि ताको जाजवा नमरु अथे छि मौसम न चिपु मौसम जोली न छि स ताको जाजो मया दि तकले नपा नाटे लोमन्के नेपाल सम्बत छि सौ सिगुर कथे छिला थोया पहिला थोया खस्ते कुन छिसा चाहिँ वे कया त विचार मुझे यान्तना वे क 1995 साल या असार 1 गते वे क या जन्म जोजुल वे कया देहान्त वे क चाहिँ दिवंगत ज्योति वे क अग्न 2075 पुस 18 एरि छिला ग द्वितीय बुधबार वे क मरुजुल ठाउँ चाहिँ छिन्छनु बुजुल उकि वे कया लुमन्चे छिसा ठाउँ विचार मुझे हनस है तकले नपाया छिसा वे कया लुमन्चे वे कया सद्गति अरे वे कया आत्मा या दिन छिसा चाहिँ सुखाप्ति घुम्ने बासल्यामा हेको काम न यासे छिसा वे कया त लुमंका वे कया श्रद्धा दिशा थे छिसा 6 मिनेट मौन धारण या जाजो तकले नपा छिसा वे लुमन्चे मौन धारण या नाडै त हाम्रो छिसा सरगति लामा सुखाप्ति हुने बास लामा हेगो ताटना नाडै असन्तवाय तछबाय काम छ उकि वे कयता छिसा अझ हक्न वे कय आत्मा त सरगति छेन मारि चाहिँ ताटना तछबाय गुर्जु राजेन्द्र गुर्जु पाके धार्ने छौ बाटे तकले नपा जाजले यंगी इतना पैन गुनी त पनि या राजेन्द्र गुर्जु राजेन्द्र बान बचाचार्य जो सीधा दुर्गति परिशोधन या पाठ बना या अर्थ समेत कने बिया त आफ्नो आफ्नो सुभा जाजले आछि नाटेट लुमंका जे शिक्षा पाके स्वान जे छया वे कहि त जे संसाधन जे छ जे सिक्मी पनि बपि सकले भने छाया वे कहि त स्वान जे छ त इना बिन्दन सकले छिसा नाडाइट लुमंका श्रद्धा सुमन कथा छिसा स्वान जे छाया वे कहि त हाक्न छ छिसा वे कहि लुमन्ती वे कहि आत्मा त चिर शान्ति जुइमा रे वे क सुखाब्दे हुने बासले मरेको काममा छिसा थुक्ता स्वान जे छाया जाजो न्याको जुल आछि वे कहि त लुमन्ती वे कया थिथि व्यक्तित्व वे कया थिथि आयाम वे कया थिथि योगदान अथे वे कलिसिया छुछु अनुभूति जे वे कयता लुमंका विशेषना
मनोधैपी मनोजक मुख प्राणी के गुण अवगुण दे चुनी थजाविले अवगुण या तो लुमंका चिसा गुण या तो लुमंका चिसा वेकल यान्डिगो वेकल केनेडिगो लंफुया ज्या कचा एरे याको संस्कारका रासा मपा नाटै नाटे बज्र उगी वेक या व्यक्तित्व त थजागे चिसा जनि अनुभूति कालबेलेना वेकै त चिसा हनस क लुमंकोसे जी बचा बचा के चिसा वेकै लुमन्टी नचुन्यने जि तकलेन हपा थन नचुए निम्ति जी हनेबमा प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलातर मेजर जिन्थन न्योनी रिक्सा चुनाव मेसिया रिक्सा वेमो थेजो रिक्सा न्याकुचो मेसिया फेनब लवानोना थेजो निमेसिया मन मिकेसोगु थोने चिगु फाबा थेजो तो कविता याबने समय सांगरले याबने जने उइने लोगदी तो कविता जला आ तो है नाटे तो लमन छले चिसा मेमो वक्ता गर्न डाक्टर पुष्पराज राजकर्णीका भाजीले जिन्छन् जोइन पनि आज थन ठुलो सभाका सम्बोधनीय निम्ति अर्थ युवक कम्पनी व्यक्तित जी हनेबमा वरिष्ठ साहित्यकार राजा साहित्य भाजु नाट्य पासन खत जी व्यक्ति बनाजन राज इमेजिल नाट्य था आफ्नो मुज्यात जुई एक बैठक त विभिन्न संघ संस्था निसुनि निम्ति वा अन्तर जे आफ्नो संघ संस्था दो तर थगो मुजास कल्चरमा लासा खामहरु एजा आफ्नो थन एजाको मुजा बैठक न जो थेजले जिने मावस शिक्षा दिएको छौया छौ जग बनिकुटी चाहिँ सञ्चार हो जग सुन्दर बनिकुटी नि सुन्दर थन तकया जि सबले सुरु विषय मटिका थन मुजा त ना हो स्कुल स्टाफ अरे मेमियो न आफ्नो थन मुजा त जो चाहिँ सञ्चार अनुभूति जान्छ अरे वेक सक्रियले वेक न थने पालेन जी लादर लादर अरे डबल प्रोजेक्ट लादर वेक विषय जाना पासमिना देखो संस्था सुना ओ संस्था पाके नस्ला पत्रिका आफ्नो अंक पिठो चाहिँ लोन गर्छ न नस्ला पत्रिका फक्त नाटे गर्नुको झुले आज हनस का जी थना पने खोपया साहित्यका अनुभवमा प्रयत्न सके बाजु वेकल न नाटे त लुमका थको लो अपुगति त्यसो नाटे त नाच यलया डाक्टर पुष्पराज राजकर्णीका अथवा खोपया परिकल्पना प्रयत्न सके बाजु त्यसो बनाउँछु न थुक्ता वेकल शेर्पाको साउथ अथे हपाको थिन हपा शेर्पा तो है ये नौ प्रकाश न ज्ञान शिक्षा वगैरह वे कया गुगो सपूत को घर तो सपूत को हमारा लासा वो तीर्थस्थल देना पता सरकार आशा गुगो तीर्थस्थल है जी कवि चित्तरिजन संख्या प्रेम बाबू कसा डॉक्टर कमल प्रकाश मल्ल अरे मानिकलाल शर्मी सकले कवि भी सकले अपन मुनि उठा अंशका पला टेबले अंशका मुनिले के खुशीको एरियो तीर्थस्थल उना जे गो चाहिँ खौ चाहिँ पाप मोचन या है न चाहिँ सकले या चाहिँ गयो फिक्यो चाहिँ आ फेस भले जिस वेके त तुमका जे लोक कवि राजवेश पनि डक्टर पाटिनले भने पनि लोक कवि नाट्य बज्र न क्षमा कवि कथा जिसँग लमङ्गचना नाट्य सुटिल दगले हपा कि कविता छडे गुरुङका झिसौ निरे थद हम थद दुई कबले झिसौ झिसोरे जीवन या थते अरे झिसौ सुइले जी हेरा मचने ये भाई की तो सपोर्ट है वेकला जीवन या लिपांगो इले मिचुएगली ना आय ह्याके दिला नि वेकया निनो जिसा आफ्नो निनो वेकला तकलेन पा स्वेनोगु मेचा मे सुन नाटायो
अहिले ओके सङ्गीत सुरेश मान वेगन मर्यादा सङ्गीतकार उसले मेमो गायक जुजो रञ्जितकार रञ्जित 그들래 남바드네 나타에 비뇨진이 메차 아토스에 어느 리파 만드라데 그래 리파 제네 또 파고 जसले तेजोरी छोड्छन् विचार दिनुहुन्छ नाटय तो जीवनी उत्तरार्ध काले नजन तो विचार छ नजन कृष्ण छोडे दुख इले विभिन्न पुमे गर्ने रिकर्डिङ गर्नुमा राजन कर्मी लसे सङ्गीत अथे नाटय विभिन्न जागो गतिविधि अथे चाहिँ वेगन छुने कविता जन है मेको वेगया कविता वेगन जिन्दगी दुःखलिसे पाठ्यपुति वेग जीवनीय और अनुभूति सागर सोया थागा मधुको छुन दुसा वो दुःख जुल सागर सोया थागा मधुको छुन दुसा वो दुःख जुल वहेलिसे ढबले माना चुनीम जिनो छ मनु वहेलिसे ढबले माना चुनीम जिनो छ 실로 나고 실로 सजाब आफ्नो 어떤 너와래 힘으로 이게 아지 थन 랄랄라 संगीत लाल मिचाई विभिन्न पक्षेद गया ओके या प्रतिटु गर्न युवक बने बेटी त यी वरिष्ठ गायक कहेन हेमल लासा जिसने समाज हैन बन्डो सम मिजया सफलता ल्याउने सम मिसाइल हादै ओके दसो माल लगाएर आछ कि प्रमिला भिडियो जुल वेगलो ना डेटा जको मको नि सेबले त छैटे जन डेगडी न वे क वेगलो छ गेम ख अले ना डे न पनि न लम जिबे नि म चाहिँ नि आटक निनुया जको पायो दु हामीले चाहिँ आफै ना पहुँचौ ज्या निनुया जको नि सेबले त न कलम को दिना यो पासको खसे त के चाहिँ नि पनि मको पासको स्वयं मोटो एरो थो डार न जि सेबले नेट न्यू जीवने दैमक टेन्सन ओली जाने त जाने सेवयन्तीमा भएको एक साँझने सरदा छनको छुको हजुर भएको त अथे नाटया आफ्नो आफ्नो को नोपिन त चाहिँ प्रयत्न बिउ कथ नोपिन त चोकी माउ कथ यो कोही कोदो ओके मध्ये न छम जोमरमा जोमी तो सबै जे राजसेमी वेक नेपाल भाषा छम जोमरमा थोक्रे ढाबले छमेजको जासुस उपन्यासकार रासायन जिल वेक त जासुस उपन्यास चोक्न अथवा उपन्यास चोक्न नाट्य वेक ओक्ले नापा थे भाषा जासुस उपन्यास चो छला चाहिँ निवा भाषा त्वे सेमानी निवा भाषा चोरगा चाहिँ नाट्य न हावे प्रेरणा चाहिँ वेक न होगो मछि उपन्यास चाहिँ त्वे जिल ओके या प्रेरणा दाइ न चाहिँ नाट्य जसन रासायन न थने जे वेक गर्न जिल आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत लुमन्थ्यो छियो जतिको अछि जाजो तार गए जाजोले त ले लिपाङमा हिरा जे जाजो इम्प्लिमेन्ट टिमे चाहिँ छैन र जनि सुकुजो नि चाहिँ व्यवस्थामा जाजो गाय च्यानल पक्क पनि छ परे छियो जनि पुस्तिका न छिप्ल्यो जनि लागे छोन त्यही छ आफू जाजो या लिपाङमा भक्त गर्न चाहिँ भने भएमा के नेवार लोवा नेपाल भाषा एकाडेमी सदस्य सचिव जत्नदीमा अथे नाट्य न पास्मीय समकालीन नेवामा मल्लकी सुन्दर भाले मल्ले बल्दिन खोया थो पिचा मुजा छे पिंगो संस्था जाना यहाँ चुंगल नेवा देदबो चोसा पासा नेवा जान मंच अथे परिवार साहित्यिक परिवार तो कोसा खला पाके छिपी सस्टन थजागो इले चिपुक अते इनो इ अन्तना छ नाटे को लुमुका रे छिपिन त सुधालिसे तो जाजो न पचल दे खोया थो पिचा मुजा छे पिंगो संस्था जाना यहाँ चुंगल नेवा देदबो चोसा पासा नेवा जान मंच अथे परिवार साहित्यिक परिवार
그게 또 고사클라 밖에 치피 섹스터너 하자고 일에 치부가 하되 이런 이 한존나 치서 나데고 로문가 그게 치핀 또 수바일시 또 자조는 포찰 되고 보자 고사클라 밖에 제디도 제니와제도 보야 누가 보나요? 네. 너레스타마 카드 저는 보내잖아.